palawija yang lu tanam di kebun gue, hasil panennya lu jual, lu bawa ke rumah gue. Baik, tak gitu kira-kira. Maksud lu apa nih? Lu orang miskin, lu nggak pantas ke rumah gue. Lu, gua tahu lu minta intip anak gue si Halime ya. Ngapain lu nyari anak gue? Lu bilangin sama anak lu ya, anak lu udah kurang ajar sama gue. Kurang ajar apaan? Kurang ajar apaan? Tangan gue nih kena kotoran gara-gara dia. Otak lo aja tuh yang kotor. Kena kotoran, alasan aja lo. Emang aja lo masih temen sama gue lo. Hah? Body gue kan masih oke. Gue bilangin bini lo ya. Gue bilangin lo ya. Pura-pura lo. Lo kan masih temen lo sama gue lo. Hah? Hati-hati lu kalau ngomong ya. Jangan sekate-katenya lu ngomong. Ngomong apaan ngomong? Gue bilangin ya beneran nih. Bini lo. Gue bilangin nih.